Umugabane wa Afurika ni umwe mu migabane igize isi dutuye. Uyu mugabane ugizwe n'ibihugu 55 ariko kandi ukaba ukennye. Ni ibintu bitumvikana neza umugabane ukize mu by'ubutaka ariko ukaba ukennye ku isi. Umugabane ufite umubare w'urubyiruko munini ariko badashaka gukora, bahugira ku mbuga nkoranyambaga za interineti rimwe na rimwe nta n'icyo bibungura. PLO Lumumba aragira ati, and even our youngsters, the things that they love, if it is football, they don't love your football. Young men are busy on a daily basis. Niba rukunda umupira, ntirukunda imipira yo mu gihugu cyabo. Oya, bahora birebera umupira wo mu Bwongereza, za Manchester United, Arsenal, Chelsea. Iyo bavuye mu Bwongereza berekeza i Paris, kuri Paris Saint-Germain. Iyo bavuye i Paris berekeza muri Espagne, Real Madrid, Barcelona. Ntibarekeraho, oya, kuko iyo bavuye muri Espagne bajya no mu Butaliyani, za AS Roma. Afurika ntawavuga ku makipe y'iwabo nka Kaizer Chiefs, Orlando Pirates, Mufulira Wanderers, St. George yo muri Ethiopia. Oya, ibyacu byose byarafashwe. Ibi ni byo by'ingenzi abayobozi bagakwiye kuganiraho, kuko igihe tutarigenga mu bwonko tuzahora turi abanyantege. Ibi ni by'imirimbanyi irwanira ubwigenge bwa Afurika PLO Lumumba itajya ibura mu mbwirwaruhame ziba zityaye yifashe ijambo buri gihe. Ni umwe mu bashaka ko Afurika igira ibyayo ikigenga ku buryo ibihugu by'i Burayi n'Iburengerazuba bw'isi byajya bidukenera nk'uko tubikenera. PLO Lumumba ntavuga urubyiruko gusa, ahubwo avuga ko ibintu bipfira ahantu henshi, yewe no mu bayobozi ba Afurika n'ibyemezo bafatira ibihugu byabo. Aragira ati, when we are given the opportunity to serve Mother Africa, we milk her, we bleed her, we steal from her. Amahirwe yo kuyobora umugabane wacu ari nawo umubyeyi wacu Afurika nzima, turayonka, tuyivusha amaraso, turayisahura tukayiba, hanyuma ibyo tuyibye tubijyana i Burayi na Dubai. Iyo duhawe ububasha bwo kuyobora inzego z'ubuzima, ntabwo ibikenewe tubijyana nk'uko bikenewe. Oya, ibitaro bihabwa ibyo bitagenewe. Tuvuga ko twashyizeho amashuri y'ubuntu, ariko ntidutinyuka kujyanayo abana bacu nk'uko twabyiyemeje. Dushaka kubaka imihanda, dufite abanjeniyeri babyize bujuje ibisabwa nk'impamyabumenyi za PhD, profesora mu byo kubaka. Ariko igitangaje ni uko duhamagara Abashinwa ngo baje kutwubakira, banatubwira uko twubaka iyo mihanda. Gusa nubwo PLO Lumumba avuga ibi, abahanga bemeza ko Afurika iri gukanguka ku bintu byinshi bigezweho bitatekerezwaga ko bishobora kuba bigezweho, kuko uyu mugabane abazungu bise that continent, umugabane uri mu icuraburindi, bagisinzire batabasha kwikuraho ishuka keretse basebuje cyangwa abapapa babo baje bakaborosora nibwo babona kubyuka. Nubwo PLO Lumumba avugana agahinda, yongera gutanga icyizere ko Afurika nayo izaba umugabane buri wese yishimira. PLO Lumumba ashingiye ku by'intwari za Afurika zakoze n'ibyo zagiye zivuga, aragira ati, of the pursuit of people, this is what I see. I see an Africa where people are proud of their culture, because that is what he fought for. I see a people who are proud of being the pursuit of, but also proud of being African.
I see a people nkabona who abantu are bishimiye proud agaciro and kabo ko dignified. kuzamuka mu I see a cyerekezo n'ibyo people bifuza who kugeraho. recognize that our dignity Mpagaze rero lies ku in bitugu our bya Kwame diversity, Nkrumah, standing on the shoulders of Moshe Ishoe, the first mwebwe ndabizi mu nshinza munyita abamenya, When I stand on the shoulders kaza of the ubwenge, Osagie for Kwame Nkrumah, munyita utwarwa accuse me all you n'amarangamutima. want, call me Ariko nunze mu rya intellectually Kwame lazy, Nkrumah, call me a ndabona Afurika iteye romanticist, itya. call me naive. Ndabona But when Afurika I umunsi stand umwe on the shoulders ifite of ishyaka the rimwe Osagie for tuzaba turimo Nkrumah, twese. this is the Africa that I see. I see Ndabona an Afurika Africa umunsi one umwe day where ifite there'll be a itumanaho ryayo single bwite passport for all of us. tuzajya dukoresha twebwe ubwacu. I see an Africa one day Ndabona Afurika where there'll be a ifite single telephone umuntu call for uyihagarariye all mu of us. nteko I see that y'umuryango Africa. w'abibumbye ONU, I see an Africa one day yicaye where there'll kandi only be ahoraho. one ambassador for the entire Ndabona Afurika continent of ifite Africa igisirikare and the kimwe United gihuje Nations. umugambi. I see an Africa one day Ndabona that will Afurika be sitting as a permanent ifite member of ifaranga the rimwe. UN General Assembly. I see that Amarota Africa. azaba ariyo, I see an Africa kwanca, one day where the amashiringi, defense forces of amabiri, Lesotho will be n'ayo ngayo merged yose into dutesha an African agaciro defense tuvuga ko force. adafite I see agaciro that azaba ariyo. Africa. I see an Tuyagira Africa ifaranga rimwe one nubwo day ntaramenya izina where the tuzayita. Maloti will be dead. I see an Africa where the Rand will be dead, the shilling will be dead, the Kwanza will be dead, the Kwancha will be dead, the Birr will be dead, all these useless currencies will be dead, and there'll only be one currency, the Afro, or whatever name we choose to give it. Rero Lumumba akomeza avuga ko byinshi Afurika izabigeraho nibaramuka bafatanije. Reka dusoreza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabashimiye mwebwe mwadugiye mudutega amatwi. Niba kandi ushimishijwe n'iki kiganiro, kanda kuri subscribe, aho ari like, ndetse unadusangiza ubutumwa n'ibyo ushaka ko twazakubwira, aribyo comment. Tubwire ibyo twazakubwira mu kiganiro cyacu gitaha. Mwakoze cyane gukurikira iyi channel yacu.